Danas je ponedjeljak 1. maja 2017. godine. Nalazimo se kod Drenovskog groblja. Društvo iz planinarskog društva Transverzalac danas ima godišnji pohod na Ronjge. Praznik rada ćemo pretvoriti u praznik nerada i druženja. Eto, tu ima članova iz raznih klubova, iz Pljuska, iz Seniora Rijeke i tako, jedna lijepa grupica. Danas je slijedila izmjena plana, umjesto iz Bujkove ulice, danas se kreće od Drenovskog groblja. U 9:40 jedan dio ekipe kreće prvi, a drugi dio ekipe će doći za nama. Evo ima planinara. A još malo napred. Evo nam dolazi sad drugi dio ekipe iz društva Transverzalac. Prvi dio je prošao. Evo beba nešto poručuje. Ima nas lijepa grupica, valjda će nas neko i prebrojiti na kraju izleta. Ekipa nam se malo razvukla, evo jedan dio. Imamo i slikara sa sobom. Da. Evo prošli smo ovaj dio do Kablara. Sad smo u Kablarima. Dan imamo prekrasan, malo burice se čuje u zraku, ali mislim da će isto biti pretoplo. Evo tu je jedan manji dio pozadinske ekipe. Evo nas slikaju. Iz Kablara ulazimo u ovaj šumski dio. Idemo prema tom dijelu koji se zove Berina. I poslije smo za čas u Ronjgima. Ne, on je popravio kaut, je bio Jedna lijepa grupica ljudi. Pokušat ćemo saznati koliko nas je u džiru. Ali još jedna grupa mora doći. 15 do 11, evo došli smo ovaj šumski dio, takozvana Jeberina. Malo je prosto, ali tako, to je naziv od ko zna od kada ostao. Tu je živjela jedna velika familija sa puno djece, pa je vjerojatno taj naziv nastao od toga. To zove Jeberina. Kako je nama naša legenda, planinarska Pero Sekulić, dugogodišnji predsjednik planinara Seniora Rijeke, pronašao negdje u literaturi, da je tu živjela žena koja je imala 14 djece sa 14 muževa. Svako dijete imalo drugo prezime. I sad, zato je kuća ostala, ali to u kojem stoljeću bilo, ja ne znam, ali uglavnom bila je plodna, da je Bog dao, bi je Tuđman nagradio da je došla u Hrvatsku. Da. Evo. Za ove naše demografe nek čuju. Da, evo, sada da pronađu jednu ovdje takvu. Evo, to vam je jedna zvanična priča sa ovoga mjesta. Da. Nikad potvrđena i potvrđena od malo ljudi. Pa moramo vjerovati. Ali gdje ima Ne, to nije ovdje. Evo, u 11 sati došla je ova zadnja grupa sa Mićom Pantošom. Evo, grupa kreće dalje. Sad će se izbrojati. Jedna lijepa grupica. Ovi zadnji ostaju da se odmore još. Ovi zadnji ostaju da se odmore. Ti si pozadinski vodič radi, a? Aha, dobro, ti ovo je poslić. To je dobro.
Imao je auto, mislila da je od svih. Evo jedna lijepa grupica ljudi je danas tu s nama. Negdje oko 30-ak, možda koji više. Na putu prema Ronjgima. Evo, predsjednik je danas metla. On ide zadnji i kupi ove zalutale ovce. Ovo je jedna prekrasna dolina, evo. Mogli bi i nogomet odigrati ovdje. Ovo je zadnji dio grupe, tu su vam najodgovorniji članovi transverzalca. Evo, nešto se jako pametno dogovaraju i to će biti amen. Ne mogu rakiju, da ti je nešto laganije bijali rakiju. Ja ti mogu ono, tipa vino, pivo, neki likerići. U 20 do 12, nakon sporog hoda, nakon 1-2 ure, došli smo u Ronjge. Nema pretjerano posjetitelja, a da li će nešto doći, kasnije to ćemo vidjeti. Evo je naš dio ekipice iz Pljuska, je danas prisutan tu. Dan imamo prekrasan, tako da možemo biti zadovoljni s ovim džirom. Nije predug, ali eto, mora se izaći iz kuće. Evo ga, ekipica je našla poziciju to malo ispod ovih drveća, malo u hladu, malo u suncu. Evo, Biba govori da miješa jako. Da, šta ga još miješa? Evo, ekipa je našla dobro mjesto. Biće to i hlada, kasnije malo više nego sada. Evo, moji pljuskići su na ovoj strani. Treći mjesec je bio sigurno. Ja znam ja. Koji mjesec? Iz ekipe Pljusak ima nas 13 i Pasić. Evo, tako smo nabrojani. U 12 sati čeka se fila za ručak.
Idemo. Tamo je opet su nemaš tamo. Pleše. S novima, tanca i on snima za hodanje. Ja probam, mikro, mogu reći da je super. Opet nije ovaj da. Pogod je probao što ja se živim. Malo počne. Kako je zima, ja sam. Ja i babo sam. Kako želite, ja i babo sam. Evo našeg Radivoja tu, di je muzika, zna se di je najveselije. Bravo! Otvori u luci i na me čeka, ostaje ti prazna posteja neka. Poljubcem te brišem, tugu sačela, te paliću nježno, adio bela, adio ljubavi. Otvorenih škura, ili to je sve od svijeća, al malo noćnih hura, poponi su ga momci stanu i naprave ga lamu, da poželio pismo psiću, kad Nadalina gasi sviću, da poželio pismo psiću, kad Nadalina gasi sviću. Nadalina, Nadalina, da si moja Nadalina, jedna lani muškarina, Nadalina, Nadalina. Dobro, ona i ona. Tako nekako, dobro. Pljuskovci po dobrom starom običaju otvaraju šampanjac u svakoj prigodi. Ovo je neki malo bolji. Ovo je iz Panetonija. Nije, ne znam. Ovo je malo drugčije. Iz Paulija. Što te voli ono? Evo imaš vode, čekaj. Evo ti vode, čekaj. Napravili čaše na nogu, crno vino, nismo. I donio je kanister vode da bi oprao nam čaše, jer su nove iz paketa. Čovjek je zbilja optimist. Frani od faca. Pitam baš malo gdje je, pitao sam Radila A gdje je taj čovjek? Pa ne znaju, nestao. Tako nestao u nekom trenutku. Nema ga par mjeseci, on se opet pojavi. Može, Dragicu, spreman. Ovamo. Odlično je opalio. Plastični čep uvijek dobro opali. Zašto? Pa to ti je nič. Ej, opet, da je to neki alkohol. Ma ne da mi se, ja sam ovako kao polo, ja sam rak,
ima muzike. Tu ima i neka... Da. Muzika i igara. Još imamo, vidi koliko. Onda nam je rekao. A, što je bio tu policajac. Evo, ekipa nam ide, jedan dio ekipe pozdravlja se. I ti, Vesna, ideš? I ti, Franjo, ideš? Pa iću i ja. Čekaj, samo malo, samo malo. Pozdravljamo ostatak ekipe koja ostaje na fažolu još uvijek. A ovaj drugi dio ide, se polako vraća. Evo i Šior, Emilija je tu danas sa nama. Slikalo onih kartaši tamo. Evo u 2:15 se vraćamo iz Ronjge, idemo prema Škurinjama, neki prema Drenovi, Kablarima i tako dalje. Nas 13 se vraća prema Drenovi ili prema Škurinjama. Ekipa je došla tu do Kablara, sad ćemo ići prema Drenovskom groblju. Evo skrećemo vojnim stazama do Drenovskog groblja. Evo nas na ovoj cesti od Drenovskog groblja. To se sve širi ovamo prema Kablarima. Danas ekipa ide u posjet na grobno mjesto našeg dragog pročelnika Pere Sekulića iz Planinarskog društva Platak. Od svijeće uzeti. Evo vidim i ovdje nešto. Što je ovo? Ide je neka, ali... Evo, pozdravljam ekipicu, ja se spuštam na Kablere, oni idu na Drenovu i to je kraj današnjega izleta. Lijepi pozdrav svima. U 4 sata popodne spuštam se sam ovim Kablarskim brdom prema ulici Save Jugobujkove, to je Škurinjama. Ostatak ekipe je otišao prema autobusnoj stanici na Drenovi. Evo, današnji izlet sam završio na početku ove staze u Bujkovoj ulici, od koje je u biti danas trebao početi taj džir. Međutim, u zadnjem trenutku je odgođen i premješten na Drenovu kod groblja. Tako da sam se ja sad jedini i sam se vratio tu na početak ove staze u Bujkovoj ulici. Lijepi pozdrav Transverzalcu i njihovim gostima, mom klubu Pljusak i svima ostalima koji su prisustvovali ovom džiru u Ronjgima